Kiba Sali, siaran bahasa Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali. Ide dane sarang sami sanewang yang titiang sadurung lantur lugra yang titiang nenten dados kadia sapun nika yening mopi darte nika siki mun. Nggih, punika ngenenin indek pidarte ide dane yening ide dane jagi mo pidarte punika patut sekadi sane kebawasang iwau oleh Pak Mansuije iraga patut semangat berapi-api nenten endo nenten lemah lembut nggih. Nggih, tiosan ring pidarte Bapak wenten taler sekadi wau tios sareng Dharma Wacana yening Dharma Wacana punika kadi esapunapi Bapak. Nggih. Indek pidarte mesai utawi yen bawasang patah sekewanten mesai bawasang. Sane mesai napi formatnya nih. Format utawi wangun naskahnya nih. Yening bawasang pidarte wenten naskah, wenten teks, wenten pidarte lisan. Yening mau pidarte janten sampun napi malih murid sane lomba mepidarte. Yening lomba mepidarte pasti ke membos lisan. Sakewanten duaning kebando antuk galah menawi wenten kebawasang maksimal 10 menit, maksimal 12 menit kadiasa punika janten sampun para guru sane jagi ngirim murid lomba mepidarte maka dia naskah dumun. Naskahnya puniki kepelajain kehafalan oleh para muride utawi siraja saya. Bener so adat manten jagi lomba mepidarte ke bulan bahasa pasti ke sangkaning melajain naskah. Mawinan naskah punika teks pidarte sane mesurat. Nah, punika keapalan. Nah, format naskah puniki mangda wenten pemabah purwaka pendahuluan. Wenten batang tubuh bahasa Indonesiane bahasa Bali daging manut tema sane kejanteneng. Raris wenten pemuput. Nanti pola pun kim pangna ke daging medaging ring pemuput ring pengawit utawi purwaka pasti ke medaging kepertamo salam umat dumun. Salam umat punika duaning iraga Hindu Om Swastiastu ngelantur laris ngaturang rasa pengayu bahagia ring ide Sang Hyang Widi yen anak mepidarte bahasa Indonesia mepidato bahasa Indonesia puja dan puji syukur kepada Tuhan bahwa laris ngewedar napi murde utawi judul pidato sane kebaktayan. Awusan mau sang judul puniki sampun ngeranjing ring napi pendahuluan bahasa Indonesia bahasa Bali purwaka utawi pemabah. Yenten yening pet mepidarte den punika ring nenten lomba sering kedagingin punika nyinahang angge memperkenalkan diri. Siapa pembicara itu, siap sira sane mepidarte. Ngelantur aris ke batang tubuh daging pidarte manut tema. Yin pamine balai bahasa ngawen tenang lomba pidarte bahasa Bali tema sane kejantenang napi sekadi dumun deleng Bapak titiang dawag dirani lomba ring kompetisi 8 dan tema nika inde maiketan ring ngupapira bahasa Bali ring pandemi COVID-19. Nah, kan iko tema sane kejantenang oleh panitia. Patut dagingnya nih ngodar ini punika. Niki fokusnya nih sapunika. Umpamane nyinggung dikit cerita cerita karana napi liur sampunan akeh mau sang cerita karana wawa kide medaging COVID-19 bahasa Bali ne kide nenten pasti ko patut nuwak ring tema. Ring pemuput raris mangda medaging pecutetan utawi simpulannya yening format naskah utawi Dharma Wacana nenten medaging pecutetan jagi keni pengirangan nilai ring penilaian indek format utawi pengelolaan tema pinaka silih tunggil penureksan nggih keni punika mawinan format naskah deui mangda manut kadi teori kentenang kita. Nah, formatnya mesai indek pidarte miwah Dharma Wacana pebinanipun yening pidarte temanya ne umum. Yen wenten anak ngelaksana yang utawi menggelar kenten lomba utawi mangken wimbo karo ke bos. Wimbo karo pidarte bahasa Bali, raris temane Trita Karana, temane Saraswati, temane umpami Siwaratri
temane sampun iwang. Nggih, duaning indik Siwaratri, Saraswati, Galungan, Trito Karano, nggih umpami Pancasrada napi luwir puniki tema-tema jatine sane manut ring lomba Dharma Wacana. Dados pembinane Dharma Wacana miwah pidarta bebaosan Bali kebaos ring kewedaring sang sareng akeh mangda presida keresepan daging-dagingnya kambil saking sloka-sloka agama kinten dados medaging kutipan-kutipan sloka mau basa kawi miketan umpami temane ini Tirta Yatra. Nah, jantan sampun mangosang napun api Tirta Yatra punika penglaksanane sapunapi lurus tegepin punika antuk kutipan-kutipan sloka sane miketan ring indik Tirta Yatra miwah sane tiosan. Nah raris ini karakter tata krama utawi tata gerak tubuh kadiasa punika yen ring pidarto bebas ngangkat tangan kiwa semangat berapi-api dados nanging ninten dados akeh tetep jatine ring tangan yen ragam tetanganan tangan tengen pewi tangan kanan. Nah yen ing pamine ngambel mic ambel antuk tangan kiwa mangno ninten mertetanganan iki mic iki sampun kirang etika kirang nah dados pebinanipun yening mopidarta bebas niki gerak tubuh bebas duaning mendukung napi sane kebaosan vokalnya los agak keras tegas raris bersemangat berapi-api nggih raris yening Dharma Wacana niki gerak tubuh bahasa tubuh abah duwene ringan nenten banget geraknya nih ringan saha kedulurin wirase. Nah lebih mengutamakan wirase yen ring pidarto mengutamakan wiraga dibanding mendukung ucapan kinten nyokong napi sane kebaosan yen ring Dharma Wacana ban-ban alon lemah lembut nah kadi upami kadi wau inggih hidudane senedakat uang yang titiang sedurung lantur lugurayang titiang ngaturang ngerasa pengayu bagi majeng ring-ringi hidup sang yang widiwasa duaning mejanten sang kaning waru nugurahanide asung kerte waru nugurahanide idedane kena rahajeng talar titiang presiden miletin parikramane puniki ringgalahi sane luwih hayu puniki lugurayang titiang jagi ngaturuni ngayang Sumatera ini ketatuaning pewiwahan adat Bali. Nah, nawi kadiasa punika ban-ban alon kedulurin wirase semita nyunyur manis. Ya, nak medana. Duaning tetujone nenten memprovokasi. Nggih. Tetujone napi sane kewedar punika indik daging-daging ajahan agama duwi mangda keresepang. Indik kelaksanayang utawi nenten pastike. Bangyang kewanten. Yang penting kita sudah menyampaikan itu membahas tentang kebenaran. Anake meresidayang laksana yang utawi nenten sapunapi yening mopidarta duaning tujuane memprovokasi orang niki kedulurin untuk semangat pang percaya anak kisane mireng taler ngelaksana yang napi sane kepirengang wau nggih karena pamene ya kampanye kan mempromosikan partainya dirinya keunggulan-keunggulan disampaikan dengan bersemangat berapi-api tujuannya supaya mencoblos partainya sendiri. Pilih. Nggih, mangken sampun keresepang nggih dedane sapunapi sejatine pebinayan ritat kala anake mopidarta sapunika taler ritat kala anake Dharma Wacana. Nggih Bapak, ring sejabaning puniki wenten taler kebaos seminar-seminar miwah webinar-webinar wenten ring Bali mangkin. Sujatine seminar-seminar miwah webinar punika ngeranjing ring bebaosan napi ke widya tula Dharma tula utawi sapunapi duaning niki akeh taler durung uning krama Bali utawi pariyowane Bali nih inggih deres Pak inggih yen ingin seminar puniki kan kegiatannya nih
paridabdab nyane wenten paridabdab seminar. Nah, esensi seminar puniki wenten paridabdab utawi kegiatan janten wenten sane jagi rauh pinake pemakalah. Pemakalah nggih. Bahasa Indonesia pemakalah, pemerasaran, penyaji. Bahasa Bali raris ring bukun ditanya nulis istilah pemakalah punika pemaos. Pemaos nggih. Cutet dadasne pemaos sang sane mabaos. Iya. Pembicara. Nah, papat dadasne pembicara, pemakalah, penyaji, pemerasaran. Iya. Sampunang baosange narawakil narasumber. Oh. Nggih, tios ring nggih, titiang nggih. mangkin, titiang mangkin ring studio puniki ring balai bahasa pinaka Narwakil. narasumber. Oh iya iya. Tios. Iya. Nah, Nggih, nggih. sampunang rikala maktayang utawi ngwedar daging kriyo patre utawi makalah ke baos narasumber sampunang. Narwakil nenten pas pemaos. Nah, wenten pemaos pinaka pemakalah raris yen ring bahasa Indonesia sering ke bawah moderator, bahasa bakunya nih pemandu diskusi, sidang diskusi, pemandu, pemerasaran atau pemakalah. Ring bahasa Bali pemaos, kepandu, pemandu puniki Pengenter baos dados nggih. Raris wenten penulis nika pencatat bahasa Indonesia penulis pencatat yen ring baca Bali juru tulis. Juru tulis. Penyurat utawi juru tulis. Sampunang notulan. Notulan. Notulan punika wanta ring rapat kenten di pembinaannya. Nah, raris maiketan ring petaken di wawu yen duaning sane ketaken nang wawu seminar. Seminar punika ring bahasa Bali wenten sarasehan. Oh, sarasehan. Menawi saking bahasa Jawi puniki. Sarasehan puniki ngelima istilahnya rauh ke Bali artosipun. Yening seminar punika nganinin indek bahasa Bali. Wenten kongres bahasa Bali, wenten persamuan agung bahasa Bali, wenten sarasehan bahasa Bali. Manut titiang seminar-seminar sane nenten ngeranjing ring kongres bahasa, ring persamuan agung, persamuan alit, ya. Becik angin istilah sarasehan. Sarasehan punika miketan ring bahasa aksara miwah sastra Bali, skupne alitan ring persamuan miwah kongres. Anduk punika ring sarasehan punika jagi wenten pemakalah. Pemakalah puniki muasta pemaos. Dados sane mebos pemaos. Nah, sewusan pemaos ngwedar daging pikayunanannya manut kriya patre sane kesurat manut tema wawu raris wenten saur pitaken. Saur pitaken. Nah, saur pitaken puniki tanya jawab. Ruang diskusi, ruang tanya jawab yen baosan mangkin nirani maosan wenten video tulo dados anggen. Oh, dados video tulo sampunang darmo tulo. Nggih. Duaning video nika ilmu, tul itu timbang, mata timbang ilmu. Oh, jadi berdiskusi punika sila baline video tulo angin sampunang darmo tulo. Yening darmo tulo menawi wenten acara sewusan nyepi biasane darmo santi. Darmo santi kelaksanaan drika wawu darmo tulo. Tanya jawabnya nih Dharma Oh, nggih. Acarane Dharma Santi genten. Oh, nggih. Tanya jawabnya nih diskusine Dharma Tule. Oh, yen sarasehan utawi seminar mau bahasa Bali niki diskusi ruang tanya jawab nika saur pitaken wastan saur pitaken tepengan punika Dharma Inggih dedane sampun tegep pesan ketelah tarang iwau ngeninin indek widya tula punika napi Dharma Santi punika napi sarasehan punika napi monggo ing ritat kale idedane PT wenten ngadang acara utawi parikrama kadi esa punika patut istilah-istilahnya nih mangdane nenten iwang Pak nggih. Kanggen yeneng workshop punika napi kewastanen Pak? Inggih, workshop nika kan bahasa Inggris. Nggih nika work itu kerja, workshop nika ruang kerja ya. Nah, ruang kerja istilah bahasa Indonesia sanitiosan lokakarya. Lokakarya iya. Lokakarya, workshop, pelatihan. Nggih, pelatihan. Mangkin yening maiketan ring bahasa Bali
Duaning biasanya ya nak makarya kegiatan punika mau bahasa Indonesia kegiatannya. Oh, nggih. Atasipun umpami makarya proposal. Proposal niki mau bahasa Indonesia sampun workshop bahasa Bali pangtan nganggen bahasa Inggris. Pelatihan nganggen. Pelatihan umpami ugra wakil MC bahasa Bali. Pelatihan tetap kuanggen duaning mata acara punika mau bahasa Indonesia. Nah, workshop ke bos pelatihan iening bakter aris upami paksang ke bahasa Bali niki mau paurukan ya Paurukan nggih nak muruk nggih bahasa Indonesia belajar dan berlatih. Iya. Dan belajar mencari ilmunya, berlatih latihan mencari keterampilannya. Yen ring bahasa Bali ngererah aji kewuruhan melajah raris sesampun melajah uning keweruhannya uning teorinya terapane mangdo terampil mangdo waged ngemulihkan kewagedan patut mau paurukan menguruk mau pidato dengan menguruk mau pidato mau paurukan dados umpamine yening paksang ke bahasa Bali pelatihan punika paurukan paurukan ugra wakil bahasa Bali nanging maliapisan duaning mata acara punika umpamine nak ngarsang dan sapunapi pengeluaran pemasukan biasanya nganggen ampun bahasa Indonesia. Tetap nganggen pelatihan MC bahasa Bali, pelatihan mau sang peyuahan adat Bali, pelatihan sepunika tetap. Pelatihan kurikulum bahasa Bali, pelatihan. Ampun nganggen workshop, bani workshop nika bahasa Inggris kan. Inggih suksema Bapak duaning sampun latarang niki titiang taler kari melajah ngenenin indek puniki mangkin sampun resep duaning sampun ketlatarang iwau sareng Bapak Nyoman Suije. Inggih Pak Man, iwau taler Bapak sampun latarang napi pebinayan pidarte Dharma Wacana Widya Tula sareng Dharma Tula punika mangkin ngenenin indek Sembrama Wacana Pak utawi sambutan. Nah nika sapunapi ritat kalemak tayang Pak. Napi ke ke pidarte, napi ke Dharma Wacana ritat kale membawakan punika nggih. Nggih, iening ini abah tetik kesan. Nggih, abah tetik kesan ring penuriksaan punika kan penampilan. Nggih. Penampilan abah tetik kesan puniki condong niki ke Dharma Wacana. Dharma Wacana. Nggih, anak nyembrama niki, niki becik pisan baosan duaning kantun wenten pebinayan pikayun sapunika. Artinya pemahaman ini Sembrama Wacana miwah Sambrama Wacana. Ring buku sane tiosan ning buku titiangnya sampun titiang ngangen istilah Sembrama Wacana. Bali yang titiang duaning wacana punika bahasa Indonesia. Ring bahasa Bali sampun saking dumun wenten nak mawacana. Tulisannya mawacana wa. Nah untuk punika yening titiang Sembrama Wacana. Duaning wenten nak nyembrama tamiu. Wenten tari panyembrama bacane penyembrama. Dadosne krunulingane Sembrama ninten Sambrama Wacana. Sembrama Wacana puniki untengnya niki sambutan. Duaning wenten tari penyambutan, wenten baos penyambutan. Baos penyambutan puniki sampun Sembrama Wacana. Wacana sane keanggen pinake nyambut utawi nyangre. Nah, yen maiketan ring indik pekaryan adat ring jeroan suwang-suwang. Upami wenten anak mawiwahe anak nganten, silih tunggil penuannya nih, juru raosnya nih, nyangre pengerauh tamiu, nyangre penauh tamiu puniki rikala dane membaos punika muasta Sembrama Wacana. Dados Sembrama Wacana bebaosan membasa Bali halus nyangre utawi matur-atur ring sang sareng akeh pinake penyangre. Nah, penyangre. Nah, raris maiketan ring acara-acara resmi upami wenten parikrama ngenteg linggih utawi melas pasageng ring desan titiange. Ring desan titiange wenten acara parikrama ngenteg linggih ngundang pengarauh Bupati Badung upaminipun duaning titiang wit sobangan mengui Badung. Ngundang Bapak Bupati mangdo
ledang ngerauhin, rikalo dane rauh dane jagi ke aturan galah mebaos. Nah, rikalo MC utawi guru wakil ngaturan galah ring dane ring linggih Bupati Murdaning Jagat Badung nenten ngatur urang ragane mangdo Darmo Cano. Ring sapunapine sering sapunika. Nggih, Pak. Sane mangken nglantur Darmo Cano saking Pelungguh Bupati Murdaning Jagat Badung. Sampunang Darmo Cano duaning Bapak Bupati ya diasten nyinggung-nyinggung akide inde agama dane punika nenten Darmo Cano. Sana jagi kudar pasti ke Sembramo Cano. Kata sambutan. Meliasiki. Nah, biasanya umpami ulang tahun sekolah. Manut Pergu Bali nomor ulung dasa kali tali pelekutus seluwer paridabdab mau bahasa Bali, adat Bali, agama Hindu, budaya Bali, pasti ke nganggen busana adat manut Pergu Bali nomor pitung dasa sia. Duaning sampun mau busana adat patut mau bahasa Bali manut Pergu Bali nomor ulung dasa. Antuk punika rikala upami wenten ulang tahun sekolah, ulang tahun kampus metepetan ring Rahina Warespati, Tilem Purnama. Nah, metepetan ring punika napi malih umpamine metepetan ring Saraswati Siwaratri pastika pacang mabusana adat. Nah, tepengan punika saking bahasa MC guru wakil Sembramo Cano doa nika mau bahasa Indonesia, puja mantra punika mau bahasa Sanskerta, raris so mau bahasa Bali. So patutnya nggen sampun nganggen doa pasti ke so punika becik angin pengeras titi. Doa bahasa Indonesia pengeras titi mau bahasa Bali artosipun yening parikrama ulang tahun sekolah duwe utawi lembaga kampus duwe metepetan ring Warespati Purnama Tilem patut sami bahasa sane kangen punika bahasa Bali. Nah, ritepengan punika janten wenten atur piuning. Atur puning priki laporan ketua panitia. Atur piuning pengerajag karya Manggala karya dados nggih atur piuning nika laporan. Nah, sesampun atur piuning acara selanturipun parikrama selanturipun Sembramo Cano saking rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Antuk punika Dinas Titiang Ledang Bapak Dr. Imadi Suwarto SHM Durusa. Dan sepunika dados driki Sembramo Cano. Ninten dados kebawasan Darmo Cano saking Pak Rektor. Dados Sembramo Cano nika bina ring Darmo Cano dagingnya mau binayan. Ini abah nak mo Sembramo Cano tetep Bamban Alon kadi mo Darmo Cano. Ninten kadi mo pidato. Ritat kalau maktayang berarti mau binayan nggih Pak nggih. Inggih idedane iwau sampun ketlatarang kesobiahan ngeninin inde anake Sembramo Cano punika sekadi sapunapi taler drike wenten pepelajahan yening pet idedane pinake ugra wakil benjang pungkur ritat kala wenten parikrama sampunang ritat kala wenten napi wastane Sembramo Cano saking sire pengede nggih Pak nggih ring acara punika nggih punika para nayaka praja punika patut nganggen Sembramo Cano sampunang Darmo Cano duaning dane nayaka praja punika nenten ngodar inde ajahan agama dane ngodar nyangre tamiu Pak nggih nyangre tamiu sane penyanggra saning sang saning ngerauhin acara punika kadi punika idedane inggih sekadi iwau sampun akeh pisan niki inde luwir bebawasan basa Bali sampun ketlatarang oleh Pak Mansuija inggih sane mangkin Bapak Titiang jagi nunas akide piteket saking Bapak Majeng para Yowana Bali ritat kala melajahin inde luwir bebawasan basa Bali puniki napi ke manten media sane preside anggen napi ke ring YouTube Bapak sampun wenten pepelajaran kadi sapuniki tiosan ring cakepan-cakepan sani sampun karya nang Bapak iwau. Ring DJ malih Titiang utawi semeton Titiang ring DJ jema genah jagi melajahin indek puniki sapunapi Pak. Nggih, becik pisan duaning puniki paridabdab sampun suwi kelaksanaan kemargian.
wenten di sapunapine para murid utawi masyarakat umum kenten Parjana Bali, Krama Bali sane merasa mewah. Aduh kewah sajan belajarin bahasa Bali. Sane mawinan kebawasang mewah duaning bahasa Bali medue wangun anggah ungguh bahasa. Wenten bahasa halus, bahasa madya, bahasa andap, bahasa kasar. Nah, sane kerasa yang mewah mau bahasa Bali halus. Nah, duaning karya sapunika janten sampun yen anak ngeruruh aji keweruhan ilmu pasti ke ngwacen buku. Dasarnya nepisan mangda waged mebos Bali punika surat titiang ring buku Tate Titi Mebos Bali. Tate Titi Mebos Bali sapunapi anggah ngguh kruna basa Bali, anggah ungguh sajeroning elengkara, anggah ungguh sajeroning basa. Tegap sampun punika medaging imbo conto raris sapunapi napi sane mawinan wenten anggah ngguh basa yening titiang tangkil ring Pak Rektor sapunapi atur-atur titiang yening murid titiange umpamine ngajin ring SMK titiang sapunapi muride matur-atur ring para guru raris titiang yen sampun ring kelas ya diastun guru ya diastun dosen yen ring kelas patut membaos bahasa alus duaning matur ngeraos ring sang sareng akeh nanti wenten bahasa pekraman bahasa peswitrayan jatine yen ring pepelajaran yen ring buku-buku titiange saking SD SMP SMA sampun tegep medaging pah titiang ring SD duaning kantun alit-alit napi kemanten alus kruna anggo sarira upamine nah becik pisan duaning puniki kemewah ini rago sareng sami sapunika titiang sampun menurut nawi niki titiang dalam waktu dekat gitu ring galah sane nenten suwe malih titiang jagi pedak ring ibu kepala balai bahasa duaning dane respect pisan titiang jagi maturatur yening meresidayang mangde balai bahasa provinsi Bali puniki makari paridabdab nuwak ring guru PAUD miwah TK napi malih Bapak Nadiem Makarim Menteri Duwe sampun mastikayang guru PAUD guru TK jagi poleh tunjangan poleh gaji sana nincap mungkin sedak digodok nih undang-undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional mogi-mogi mekanten mejanten kadya sapun atau sipun sapun niki meiketan ring nangun sat kerteh loka Bali pemerintah jagat Bali, Pemda Bali sampun susruso pisan midabdabin wenten pergub wenten perda napi luwir wenten bulan bahasa Bali dumunten wenten mungkin bulan Februari saking tanggal siki rauh ulu likur ngebek medaging paridabdab nyastro Bali becik pisan puniki artosipun semangat pemerintah duwe Balai Bahasa Provinsi Bali sampun mendukung dawag puniki titiang boleh nyarengin dados narawaki ring sanur enten pelatihan guru master bahasa Bali. Nah, niki sampun luar biasa. Nah, makin laris sapunapi maiketan napi mawinan titiang matur guru PAUD miwah TK. Duaning akreh krama Bali sane sampun nenten lingu tidak urat nenten urati ring bahasa Bali wawu mejil mas anak alit sampun kajak mau bahasa Indonesia nah yang sapunika kewentanannya nih raris benjangan masuk alit-alite mas sekolah dasar ketemu ring bukun titiang Mustika Sari ring SD paminipun kelimpungan doaning ring jerowannya nih nenten mau bahasa Bali nah untuk punika mangdo meresidayang nyambung puniki murid-murid sane durung pulih becik bahasa Bali ring jerowannya nih mangda guru PAUD guru TK puniki sampun upami gending-gending rari punika akeh keician ring TK ring PAUD yening dumu upami naik ke puncak gunung tetep nih kok lagu nasional lagu Bali gending rari puniki mangda keranjingan pinaka bangajah ring PAUD TK artosipun antuk punika guru PAUD guru TK mangda medewe bekal ini bahasa aksara miwah sastra Bali semaliha guru PAUD punika kantun muda-muda sampun kantun nenten banget tua nah sejaba punika guru-guru puniki talar medewe alit-alit ring jerowannya nih menawi talar dane-dane punika ten ngajin bahasa Bali ring jerowannya nih ring alit-alitnya mangga nyambung puniki perlu niki
guru PAUD, guru TK keikenin tuntunan utawi pembekalan gitu materi aja bahasa Bali. Nah, puniki jalan keluar. Nah, kita nanti yang dumun ini kemewehan lagi. Nah, selanturipun ring para Yowano duaning kadiatur titiang diwawu titiang sampun akeh nunggahang ring channel YouTube. Duaning mangkin utak atik pastike alit-alit mangkin para Yowano mangkin selepas saking sekolahan jak sampun ngamal ape kawan kan. Nah, hari kalau hari sewenten galah kedija jumpam kadi titiang pun dija jadi titiang pas santai punika tenasane ke rumah sakit tenun kayak buka sampun buka YouTube. Jakti nih rasane mau wiguna ring anggo duwi sane mau wiguna napi kadiatur titiang wawu yening nenten uning bekal bahasa Bali benjangan ngeranjing pinake organisasi Sekotruna anggo Sekotruna nenten midep bahasa Bali sampun kaon raris benjangan sampun mau wiwako pinake kramo Banyaradat desa adat nenten midep mau bahasa Bali timur bahasa Bali. Nah niki mawinan sejaboring YouTube wacen ngewacen miwah melatih gitu tan yen wenten raris galah utawi kesempatan melajah utawi melatihan bahasa Bali mangga ke miletin kesarengin. Nah ring Pemda Badung dawak puniki titiang sampun menghadap Bapak Kepala Dinas beliau dane becik bisa nampenin titiang ring Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dane sampun nyanggro becik pisan ide titiang jadi ke kecamatan-kecamatan nuntun para Yowano duwe ini memausang pewiwahan adat Bali. Mana wenten kader juru raos ngeraosan nenten. Duaning lelingsir nyane akeh sane merasa nenten midap, nenten cagar. Jani rago tua kan suba sing bisa panak-panak kengken ya. Anda punika mungkin para Yowano ngiring tuntun sarang-sarang. Nggih. Pinaka silih tunggal usaha sane pineh becik puniki nggih ritat kala dane Bapak Nyoman Suije neleben ngelimbakang ngurdiang basa miwah sastra Bali. Inggih kadi punika ide dane semeton titiang para kramo Bali sapunika taler para Yowano Bali ritat kala ide dane pacang melajah ngenenin indek mebebawasan bahasa Bali iwau sampun ketelatarang oleh dane yen ide dane jagi melajah punika sampun wenten cakepan tate titi mebawas Bali nggih Pak nggih tate titi mebawas Bali buku mepidarte bahasa Bali taler sampun wenten irike wenten taler imbe utawi contoh-contoh naskah Pak nggih naskah pidarte termasuk naskah MC naskah Ugrawake basa Bali sampun wenten naskah Sembrama Wacana taler sampun wenten titiang nanganin nikeng wacen taler naskah Dharma Wacana nggih akeh punika wenten pepelajahan tiosan ring media cetak sekadi iwau taler ring media digital utawi Ambarelaya ring Ambarelaya punika sampun wenten ring YouTube dane sapunapi ritat kala anake Dharma Suaka punika wenten Pak nggih wenten sampun tegap semangka sami nggih ngiring komentar nyane wentan dari kala nyuwake bawasan perdana purusa sampun wentan nuturin alit jagi nganten sampun wentan raris klian adat klian dinas membawas sampun wentan utawi kepala dusun kadus kaling sampun taler sampun tegap pisan niki dedane ngiring ranjing ngiring YouTube Nyoman Suije nika wastan YouTube Bapak nggih Nyoman Suije rarah jangan lupa subscribe sampun nang lali subscribe taler nggih pinake silih tunggil usaha nyokong iraga ritat kala wenten para wagmi iraga sareng sami ring Bali melajahin ritat kala ngelimbakang taler ritat kala ngurdiang basa miwah sastra Bali puniki taler iraga pinake Yowano Bali nenten lali nenten kimud malih ritat kala melajahin nenten mewah taler ritat kala melajahin basa miwah sastra Bali ring zaman utawi ring tepekane sekadi mangkin duaning sampun akeh media-media sane sampun kesiagayang inggian punika ring YouTube ring Instagram ring media
media TikTok sampun wenten, maka sami kamus digital bahasa Bali taler sampun wenten nggih Pak. Balai Bahasa Provinsi Bali taler sampun ngeripte ngenenin inde kamus bahasa Bali miwah bahasa Indonesia sekadi punika idedane. Inggih, idedane sekadi asa punika bebawasan utawi pelajaran rahinane mangkin ngenenin inde luwir bawas Bali sane sampun ketlatarang oleh narawakil rahinane mangkin inggih punika Bapak Dr. Andes Inyoman Suwije M. Hum. Titiang ngaturang suksemaning manah majeng Bapak Nyoman Suwije duaning sampun misa dia niki ngicen galah rauh ring rahinane mangkin ring studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Inggih taler majeng idedane sane wenten ring jero soang-soang titiang nunas ampura yening wenten keiwangan utawi sane nenten manut ring mana titiang nunas gangrena pengampura antuk kekirangan titiang taler pinake pemuput utawi wesananing atur titiang nguncarang para mesanti. Om Santi 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 Om.